Siklod Tapu. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalluluwang pong mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi laring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keho, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keho kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keho ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kami ing makaulaw mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat ing pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring sablang lilingap kareng mi salunan, ban makasuyula kareng masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan, keng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap kareng masakit. Emula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangagang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit, at panuwan ban magobro kaming miyabe-yabe para keng ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para keng metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, lalong tayran mi kami, kim pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisauli ingaklis mi keko king kagulangan mi. Mune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Siklod Tapu. Iyabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan, ayayampang di, Roger Arceo and family, Remigio Mercado and family, Chito Carayon and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Matt Marwan and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Miss Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Zenaida Puno Dungkan, Lennon Dungkan, Glenn Joseph Chongko and family, Linda Tantenko and family, Felipe Pineda and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di, Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Aurora Coral. Makanyan mo naman, iyabe talaking panalangin tamo ding special intention di, Ricky Puno Dungkan, Antoniette Jinko and Teres Sailo, Annalyn Tiglao and Edgy Tantenko, Janet Terado, Arnel Terado, Argeniel Terado, Rudolph Joan Lopeña and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para king alangagang kapayapan di, Pacifico Gonzales,
Javier Pineda, Ligaya Arceo, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carayon, Jessie Susing Paz Nenita, Monsignor Teodolfo Tantenco and Jenny, Emilardo Yalung, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marciano and Francisco Sadsad at Dingsablang Kaladwaking Purgatorio, Talakad Tapo. King lagyon ng impampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayugan. At keko antimurin. Kapatad si siyantala ng kay katamong kakulangan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo.
Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip pamangamano ang pompamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, kareng sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos na mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naging biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ning biye at malugod ming ipa, ding matami ere ikit ing anak mong Yesu Kristo, at ding taliri mi ero tigkilan ding bakas daring sugat no, makanyan man mitipon kami keti king lagyuna. Gawan mong malalam, matatag, at alangkupas ing kasalpantayanan mi kaya, baning Espiritu ng Yesus, pangisnawana na kaming bayong biye at ipayabot ng lawan miya, ingyato at ding kalupaming tao, kapamilatan ding bayong panimanman, ban ayatad mi karela ing lugod, kapayapan at ustisya ng Jesus. Bustan mong akit at panamdaman daring tao kay kami, King Jesus mabiyaya, bilang kay kaming sinubling mebiya Ginoo, ngeni at manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Dakal lang tanda at makapagmula lang bagi, ring dapat daring apostol, libutad daring tao. Parati lang mititipon ding sablang talasalpan tayo, kimbalkun ng Solomon. Alami atong man karing aluwang tao, ing mengangas mekiyabe. Karela, agyang mata siya panlalawe karela, ing mabilog abalin. Makanyan man, alantok nang ing pangarakalda, ring sinalpantaya king Ginoo. Merakal na lang merakal ding babae at lalaking mekiyabe karela. Bunganing sablang daraptan daring apostol, din tao makisakit, makakama o makadase mo, luluwal dala karing dalan, ban pa maglabas ng Pedro, agyangking anino namo, minasnan la ring mapilan. Ela mabilang-bilang din taong manibatan karing miyayalawang balen, apakalapit Jerusalem. Daralada na rin karelang masakit, ading alipnan daring marawak espiritu. Kinayap langan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, inugod na alananga. Munye kayong kapasalamatan, King Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda, wagasing lugod na at alananga. Ding pare ning Diyos, bustan yung sa biyanda, wagasing lugod na at alananga. Ding sablang sasamba kaya, bustan yu sa biyanda, wagasing lugod na at alananga. Pasalamat, pasalamat, pasalamat kamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Ing sikwel dang batu, ring manalakad bale, yan naman ilinto peka masalese. Ing ginuyang makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Pasalamat, pasalamat, pasalamat kamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Iligtas mo kesana, O Ginoo, iligtas mo kami. Kapagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang darat ng kinlagyuning Ginoo, bendisyonan niya sana. Iba't kin templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo ing Diyos, meging maganakaya kay katamo.
pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ing kapatad yung kayabe, king kaya kayong kasakitan, at king kayarian ng Yesus, at king pamibabata, uli na ning pangayabe kang Yesus. Inugsera ko king puluning Patmos, uling penaral ko ing amano ning Diyos, at minye kong patuto tungkol kang Yesus. Aldo ning ginukanita inyang libana ako ning Espiritu, at kagulutan ko, dimdam kayong masikan na siwalang balamo trumpeta, nga na. Isulat mo king libro'y ngakit mo. Meligid ko banlawening magsalita, at ikit ko laring 7 gintong tumpakanan sulo. Makatalakad ya libuta dareti, ing metong abalamo lalaking makaimalan makaba, angga karing sakong, at ating gintong panaling makababat, king salo na. Inyang ikit ke, mirag sa akong anting mete, king arap na. Pinatong neka na ako ing wana ng gamat at ngana. Katatakot, ako ing mumuna at ing katataulian. Ako ing mabye, mete ko dapat ngeni, mabye ko king kapilan paman. Tatalan ko ing kayo pa yan, king kamatayan at king tuknangan daring mete. Inya isulat mo ing akakit mo, ing mapalyari ngeni, at ing mapalyari, king daratang nga panahon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Nuwan laretang maniwala ka nako, bistaman era ko ikit. Aleluya. Ingin manatili kay kayo, At keko antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya keko o Ginoo. Kanitang bengi ning Aldo muring ito, king mumuna ng Aldo ning Paruminggo, mitipon la ring alagad. Pakakabat la ring pasbul king lugal, anong nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Dinatang ni Jesus at tinalakad yabusal da nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela, ringgamat no, at ing katalindiking ano, mesayala ring alagad, panakit daking Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ni Gipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana na la, at sinabi na, tanggapan niying banal na Espiritu, nung patawaran niyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. At ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Dapat ito mas amayayaos kambal, metong karing 12, alayo anyang dinatang iya Jesus, inya sinabi ra dingaliwang alagad kayo, ikit miya yung Ginoo. May kibat siya Tomas, hanggang eko akit ding bakas ding tako karinggamat no, at itagkil ing taliri ko king bakas ding paku, at ing gamat ko king katalindiking ano, eko maniwala. Pangalabas ning 8 Aldo,
makatipon lang pasibayo ring alagad king bale, at kayabe rey itumas, makakabatla ring pasbul, dapat linob ya Jesus at tinalakad ya busaldo. Ing kapayapan manatili kay kayo, nga ng Jesus karela, at saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko at itagkil meke ni ing taliri mo. Dalame ke ni ing gamat mo at itagkil me katalindikingan ko. E nakamagalinlangan, maniwala na ko. Meki batya Tomas, Ginuko at Diyos ko. Nga ng Jesus kayo, maniwala na ka uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala ka na ako, bistaman era ko ikit. Ginawayang dakal at miyayaliwa pang mala, Jesus king akakit ding kayang alagad, dapat ela makasulat kaniting libro. Dating at kaniting libro, may sulat la, ban maniwala kayo king Jesus, yaing Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwala yu, mikabye kayo, king kapamilatana. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak kaya kayo nga po. Minsan nating may itong makwaltang businessman, may nga bityang sign kayang office. Nung nino man ingating utang kayo, nga no, munta kayo kayong opisina ko, kayong Sabado, alas 9 hanggang alas 12 ng kaugtan. Bayaran ko rin utang yu. Kinatakla rin tao. Pisabyan de. Ating dita ka may niwala, ating sasabing kalokwan niya yan, ek maniwala kanyan. Pamola na katamo mo, ning businessman na yan. O kaya, ating niyang kapalit, inganyawara ng yan. Dintanging Sabado, biklat nening businessman ning kayang office, alas 9. Alas 10, alang dinatang. Bandang alas 11, ating metong linapit, linubya. Tutupuing bayaran nyo rin utang me. Nga naning businessman, ay nyawad yung papel, no? Karnyang papeles na ating kang utang. At ining taong linob, binyeno rin dokumento, no? Sinulat yan cheque, ining businessman, binyene kayo. Ela makapaniwala ka mo rin deng taong at siyang luwal, at lula rin linob, dininano ng cheque, anyang alas 12 na, dakal la rin makapila, may nyarane ing businessman, eno milob, detang mumuna magdudo, o detang makapaniwala. Nga nang sinabi ng businessman, nung eda agyong maniwala king amano at ganakanan ng tao, makanano lang maniwala king ganakanan ng apong Ginoo. King ebanghelyo tawong ngeni, may katadwaya pepakit ing Ginoo. Karing kayang alagad at kay bat na ning walong aldo, karing alagad kayabe Tomas. Mumunayang pakit, alayo'y Tomas. Lawental rening adwang ukdo. Deng alagad, deng disipulos, ikit de ing Ginoo.
Ing kabaligtaranan nito, o ing aliwang panlalawe kanito, ing ginong sinubling mebye, pepa kitiyo karing alagad. Pero yung puri kayo emphasize, ikit de ring alagad, ing gino. Bengi kanito. Ning mumunang aldo. So, kay batibat na puning Sabado. Itang mumunang aldo a bengi, Domingo. Mitipon-tipon la. Pakakabat la ding pasbul. Tatakot la ring disipulos uling, tatakot la ka ring Hudyo. Uling po ta ilang dakpanda naman ngedi at ipahakuking krus. Anya, sinalikot la. Pakaksaral la ring pasbul. Ketang libutad na ning makasarala ring pasbul. Magdilidili la. Tatakot la. Madalumdum. Kanitaya dinatang ingginong sinubling mebye. Inggino, daratang iya, libutad na ning kikatamong kaligaligan. Eya multo. Alinto nakabud. Pero tutuyang mabiye. Pero enanesakop o ene makapailalam king batas na ning kaya katamong yato ning time and space. Ingginong sinubling mebi. Aliwaneng level ing kayang pamagiral. Different level of existence ing pangasubling mebi. Ene makapailalam king limitasyon na ning yato. So libutad na ning takot. Daratang yung gino. At lalako na ing takot. Nanong bibiyena, ali takot. Kapayapan. Ing kapayapan manatili kay kayo. Potalawen tayo, Tomas. Libutad na ning pamagduda, daratang iya ing gino. Keni, binyena yung kapayapan. Nanong klaseng kapayapan? Kapayapan maglako, mamuro, keng takot. Kapayapan king simbut ne ing dalomdom at ing kamatayan. O iting kapayapan. Ing kapayapan, ing tunay ng kabaldugan ng kapayapan, yapin itang ustong relasyon. King metong at king Diyos. At keni, king sasabihan ng kapayapan manatili kay kayo, sasabihan na ng ginong sinubling mebye, patawaran na kayo ng Diyos. Babalik na kayo ng Diyos, king kayang ugnayan at kasunduan. Oy tayong kapayapan. Kay ba't na nito, pepakit no ring kayang sugat. Isan Juan, king kayang ebanghelyo, yang misulat keng ukdungay ni na ingginutang Yesu Kristo pepakit no ring kayang sugat. Buri ng sabihan, ing kapayapan na babien, no? Iba tiya king krus at pamanyubling mebye. At dening sugat areni, pipakwan, katalindigingan, parti na nala ning kayang pangadiyos at pangatao. Deng sugat, deng pangapako na, part na nala ning kayang identity bilang ginuta mo. Nung makananong, deng kakatamong lebas ng akaranasan, deng kakatamong sugat, deng kakatamong peklat, deng bakas, deng kakatamong pamagkakasakit, maging parti nala at miyuyubog na katamo pangatao. Maulagal, king bietamo, rin kapag subukan, ang popang kasakitan. Tutuki, tinubod nala, binyene karelang banal espiritu, tinubod nala king metong a special a misyon, deng disipulos. Nung patawaran nyo la, deng mi kasal la, pipatawaran la. Nung eyo la patawaran, ela mi patawaran. Ini, pinikap nening Santa Iglesia, iyapining sakramento na ning kumpisal, nung nukarin araranasan tamo, ing kapatawaran na
ning Dios. Ikit de ring Gino, ding disipulos, ing ginong sinubling mebie. Ito mas, ikit niya naman ing Gino. Akatabnune ing Gino. At ining kadwang party na ning ebanghelyong binasa tamo, kaya belaretang menakit king Gino. Kalupa daring disipulos, kalupa ng Tomas. Pero keni, akakit tamong titimid ng San Juan, ing pamagdudan ng Tomas. Kiraklan ing katamong pamanintindi Tomas, medyo bolang-bolang iyo, uling emeniwala. At balamo mo, marok ing magduda. Ali, nung lamenta mo, ganang Tomas, hanggang eko akit ding sugat na, eko maniwala. Itagkiling taliri ko keng palad na pipakwan dareng paku at ting katalindik nga, no? Eko maniwala. Bisaya naman manakit. Ito mas. Meniwala keng balita daring apulo, labi na lamang pong metong kanya, ne? Ala ito mas, anyang pakit siyang mumunang Gino, apulo lamo. Meniwala keng sasabyan daring apulo, burina naman akit. Bisayang maniwala, oneng manintuniyang pruweba. Ito mas. Panintunan ing katutuan, nung tutuyaping sinubli ing mebye ing Gino. Bisayang maniwala, dapat manintunyo. So, nanong gewa na ning ginutang Yesu Kristong sinubling mebye, sinopane, ito mas, bayang maniwala. Sinopane ito mas, bayang lumwal, ketang kayang pamagduda, at muntayo king kasalpantayanan. Makanyan, inggewan na ning ginutamong Yesu Kristo anyang paltoyo kang Tomas. Tomas, loko yan nakamagduda. Mekeni, lumapit ka. Tagkilan mo ko. Mekeni, ikabit may gamat mo, keng katalindikingan ko. Maniwala na ka. Pekibat ng Tomas, Ginuko at Diyos ko. Maalalam niya itang pakibat ay ito. Muna, mila ko yung kayang pamagduda. Kakadua, keng kabalisana, mi kakapayapan niya, uling melino, ikit ni, ing ginong sinubling mebye. Kakatlo, Ginuko at Diyos ko, ya ing mipasyag. King kasalpantayanan pangasubling mebye. Ingaman tamong Easter faith. Ginuko at Diyos ko. Ginu, yung maestro, no? Yung kilala, no? Yung akayabe, no? Bayo ya pamipako king krus. Diyos ko, kikilalanan ni ining sinubling mebye aginu, divine ya. Diyos ya. Kasi bayo, kapamilatan na ning pamipakit na ning Gino, sinubli lang mebye reng disipulos, keng karelang takot. Nga na ning ebanghelyo nandin, kayakit da reng disipulos, mesayala. From takot, sasalikot, mesayala. Ito mas, from duda, meniwala yat sinalpan tayo, Ginuko at Diyos ko. Ing pangasubling mebye, at luya darake kay katamong ening kadwang Domingo na ning panauna ning pangasubling mebye. Ing pangasubling mebye, pamitabnuya. Karanasan niyang pamitabnu, encounter ya, king ginong sinubling mebye. Mekad etaya akit ngeni, ing ginong sinubling mebye. Pero sa sabihan ng San Juan at ning Gino, mapalad laritang menakit, pero maniwalal. Enkwentro tayo, katabno tayo, ing Gino, sinubling mebye, king kay katamong kasalpantayanan.
Kakaduha, ing kasalpantayanan, kaya mo kabud, yes sir. Ing kasalpantayanan, manintun yang kamalinawan, pamanintindi, neng bisa meng intindyan ng meto nga bagi, mangutang ka. Manintun kang katutuan, prueba, manintun kang explanation, mangutang ka. Pwede ka naman magduda. Kaya biyita keng proseso na ning kalalaman ning kaya katamong kasalpantayanan. Ing ginong sinubling mebye, sino pa na Tomas, ban kanita lumalamya kasalpantayanan. Anyang mabiyeng gino, bayo ya mipako king cross, maniwala na Tomas. Pero balame puto tito, anyang matiyeng gino. Ing ginong sinubling mebye, sino pa ning maging malino ing kapanwala na Tomas. Itamo man magduda tamo. Emo keng katamong kasalpantayanan. Nune, mangutang tamo mo naman naning masanting keng katamong gagawan keng biye. Ekbalo nung may kapagdesisyon na kayo keng kayong iboto. Nino yung iboto ko. Nano lareng panintunan ko keng kandidato. Nano yung buri kong misulong king bansang Pilipinas, nino ing makagawa kanito. Nino ing makagawa kanito. Mekad pwede tamong pasawp king ginong sinubling mebye, ing di na nakatamong kamalinawan, nung no ka rin niya ing masala. Katataulian ing pangasubling mebye, karanasan niya anong no ka rin ing Diyos at inyang ipagkalob kaya katamo. Nano yaman itang pagkalob na kaya katamo, tatanggapan tayo agpangkit ng kaya katamong kapasidad ang po pangkabilyan. Tatakot la, pero anyang ikit ding ginu, may sayala. E may niwala, o iting kapasidad ng Tomas, e apareding agad-agad maniwala keng amano, keng balita. Pero binyene pamurin ng ginu, ing kayang grasya na ning pangasubling mebye. Ipanalangin tao po kaniting misa. Nung atin tamong kutang, nung atin tamong takot, manyawan tamong kapayapan, king Gino. Ipadamane kay katamo, ing pag-asa na ning pamanyobli ng mebye. Ipakit na kay katamo, tayra na katamo, ketang bayong level ni kaya katamong pamibiyebye. Talakad na pong ngeni at ipasyag tayo kaya katamong kasalpantayanan. Kitamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamak ding santo, kimpa magpatawad da ring kasalanan, kimpa nga sublirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Ipagkatiwala tayo kang Kristo, king kaya katang sinubling mebye Gino, ing kayang iglesia at ing kabilugan na yato, kambening sablang balayan at ing karelang pamangailangan. Nga tamong manalangin, Gino, bustan mong manatili kay kami, ing kay kang kapayapan. Ulitan tayo. Ginubustan mong manatili kaya kami, ing kaya kang kapayapan. Ginong Yesus, ibigay mo yung kapayapan mo, king kekang iglesia, king sabla ng pamilya liwa, bustan mong misan metum niya, king kasalpantayanan at lugod, at bustan mong maging kasangkapan ning pamikasundo, at kapayapan busal ding sablang tao at bansa,
Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginubustan mong manatili kaya kami ing kaya kang kapayapan. Ginong Yesus, ibiyaming kapayapan mo karing sablang magdulap king katutuan, king kayapan at pamakidamayan. Banatuklasan day ti keka kapamilatan daring taong may katuklas at malugod keka. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginubustan mong manatili kaya kami ing kaya kang kapayapan. Ginong Yesus, ibiyaming kapayapan mo karing sablang bansa. Yarap mo ring misasagsagan at migigerang pangkat, king pamilibayan na mano, at pamanintun paralan ban alutas sing karelang pamisalungatan, king metong ay espiritu, ning ustisya at pamitambayan. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginubustan mong manatili kaya kami ing kaya kang kapayapan. Ginong Yesus, ibiyaming kapayapan mo karing sablang daralan kasakitan. Dinan mo lang kasalpantayanan nating sapat at tetagan mangat, baboring karelang takot at kaplas, at busan mong talakad kami siping do, anting makidame kakaluguran. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginubustan mong manatili kaya kami ing kaya kang kapayapan. Ginong Yesus, ibiyaming kapayapan mo karing kaya kaming komunidad. Dinan mo kayong kamalayan king pangat mubusal mi. Baning kasalpantayanan mi at lugod, manatiling susulong at idake mi nga tsuke kami, ating sarili mi. Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Ginubustan mong manatili kaya kami ing kaya kang kapayapan. O sinubling mebi ay ginubustan mong miras ke kami, ing ke kang tula at kapayapan, karing sablangal do ay pagkalubmo ke kami. Manatili kang kayabe mi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kay kayot ka na akong daon matanggap ya, harapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapane sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuryang pong ikaligayan ning kayang lagyu. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. Ginoo king kapamilataning kasalpantayanan at binyag, meging bayo keng lelangan. Tanggapan mo iting ayin ning kekang balayan, at idala mo kami king tulang alanganga. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At keko antimurid, Yat nayo ring pusoyo. makayat nane king ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin oy pa. Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian daka king lubos maragulatula, kaniting panauning Paskwa, inyang Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Yaing tunay kordero amilalako king kasalanan ng yatu, king kayang kamatayan, sinintang no, ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Ulinito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kaya kang ligayo, layon makiabe along tuk ng babiya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na ing tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ningapunan, kinuha ni kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyene yung kalis kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para kaning sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi akekaiting tinapya ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyeryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming papo, at Florentino ake kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ring apostoles, at ding sablang santo, kayabe ng San Jose, akayang esposo at inupad king balmong kaburian, king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasahupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Uling kaya kayong karayaryan at yung kayo pa yan ang poing ligaya manggamang kingalananggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka ni kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kayong iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamong yaning mikakami atong tamok king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalakok king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginu, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dalit ning spiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tatanggapan da ko. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo pain tulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen.
Siklod Tapo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bangking darat ang pambansa ang pompanlokalahalalan, ing tunay ang mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe, karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamanakot, karahasan ang pong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabuatan, ban makapamirayit. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyaran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalagin, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Ban ing konsensya miyang gawan tunay tuntunan. Ban ing kapayapan ding kekaldan ing mangibabo aparasan. Ban ing digdidad ning tao yaing palaging galangan. Banding maluka ang pong may na ilaring migit miyawang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan aliya milalako pansin. Baning pamisan metong yaing mamyedalan king daklat ning kapayapan ang pong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastul ning kaladwami ang pong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ya ing pigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla ang pong dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamantabe mo king politiko para kareng botante ang pong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo at makasawo ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan da ka para kang Jesus as inubli mong mebye anak, ing malugod kay kami mabiyeya. Dinan mo kaming mata ning kasalpantayanan, ban akit king ing sablang daraptan mi, ating kabaldugan at parasan, at king ing anak mo, kaya bemiya at antabayanan na kami, kay kabanding kekeng dulom, at pamangailangan, painturo king kaganapan ning lugod at ligaya. Bustan mong manatili ang kayabe mi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Luklukay po sa guli. Muna po da kala salamat ka rening grasyang binyeyo king rectory kareng milabasan adwang Domingo. Snacks, palaspas, ebon, ulam, ang popang prutas, at saka snacks. Dakala salamat ka reta pong mag-donate ebon para pinturan da rin kay katamong youth, apemiyan tamong Easter eggs anyang milabasan a Domingo. Dakal mo naman pong salamat karing minantabe king Holy Week, ding rectoral council at saka rectoral staff, ding kay katamong altar servers. Palakpakan niyo po rin altar servers tam. Dakal karelaing meka kompleto king Holy Week, maski ela makayasain si Simbala. Then mo naman minantabe rin kay katamong king media para king live stream at din kay katamong choir, at nga liwata mong organizations, kang atsim baby, menibala ka rin altar linen, at kaya kayungan pong sinaw at tinagon anyang Holy Week. Yung katamong project, report siya po yun 2 weeks.
uling eko mag-report adwang Domingo, baka kanita mag-focus na mo kayong Holy Week. O ini po yung mas detalying budget, ban kanita datang bisang mag-donate, pwede lang mag-donate agpangketang mipaskilya po ini ketang bulletin board tamo. Pero yung total 2.7 niya pamurin, pero agpangkang engineer lusong, kailangan itang downspout, uling lintoy itang tubo, anong nokar niya itang original pilwala na rin danum kening katamong concrete gutter. So adwaya kayo niyan lualan, papunta lang kitang sampit. May kamura tamang bagya para kanita. Ang papaketang gamitan na lamo kanong hollow blocks, itang pader na ng sampit. Ing kakatamong pong balance, king kakatamong sobrang pera anyang piyesta, o rin rin mitatagan as of April 1, 495,000. Then mag-donate, manibat April 2 hanggang April 16, in total the 79,500. So, nung idagtag tala yung balance, ang papayitang deng donations, at yung tamong 574,999, o deng tinta ng gastos. Karang milabasan, apat na Domingo, practically. So, kiraklan po, labor and materials, deng maging gastos tamo, total 224,000. Nung oreta rin kay katamong balance ng papang donations, minus disbursements, o rin inaring mitataga na pera, 350,000. Pero tintamong accounts payable. Adwala rin reinforcing bars, 298,920 kailangan tamong bayaran kayang June 1. So tintamong pang maigit pabulan. Ining polyethylene sheet akebit da karening drainage kayang side 6,500. In total payable utang 305. Then kay katamong funds 350. So, nung bayaran tala ready, alatang panyueldo. So, panyueldo tala pa ready, patselatang pemayad June 1, may kakabadita na. Diba? So, oreta po, ito yung present kaya na, present. Akit siya po, daluyan na ning danum, itaid tayo kitang drainage ay existing. So far ating pang sisibol kening sampit 1, pero kitang sampit 2 di takmo yung danum. Po. Palagi ko po agyun ng ipalwal ing danum, potang mi-install na ring 4 submersible pump. Okay, yung schedule na po, yung tutukita mong kapag masusyan, yapin ng May 16. Kanitaya dinatang ing larawan na ng Birhen, ketiking kabetikan. Po. Gagawan de po yung script, nung no ka rin tamang magumpisa, nung no ka rin desidsad, mekad ka rin tamang magumpisa, at prosesyon tayo papunta keni, kaya ba't magmisa tamo. Makanitayin kaya katamong kapag masusyan, ketiya mo, king kabetikan, Bacolor, Philippines, world, malilyari ito. Muntatamong nung no ka rin desidsad, karin tayo sa lubungan ng Birhen. So agatanda kayong makyabe kanita, lawin mi po nung ating pangkailangan 3 duum masses uling ing May 13, 14, 15, ing 14, 15 Sabado Dominguya po. Sabado Dominguya ito. So siklod kayo po para king panalangin king Birhen. Panalangin king Birhen ng Lourdes itamongan, o kapilan man, Birhen, akalinis-linisan,
Induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake kuking kang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldo ibiyay mo kaya kami king aldo ngeni. Ang poning patawad mo karang mi kasala kaya kami. Emo kaya paisawal kong tuksuno na ikapos king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo king grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Noon ka karing sablang babay at huwag niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Anti mo yung sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alananga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ni, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.